Om Swastiastu. Rahaja metemu malih sarang titiang Niketut Donika Sari dados guru pengajar bahasa Bali ring rahines kadimangkin titiang pacan ngicenin video pembelajaran. Terus para siswa sarang sami mangga niat sayang video puniki nggih. Ring slide puniki titiang unggahang imbe karya sastra sanesan pun lumrah niki wenten ring Bali puniki wenten kidung, wenten geguritan, miwah sanitiosan. Nah, maka sami puniki malih jebos pacang titiang unggahang siki ping siki nembangang nggih ring sajeroning suang-suang soroh kesusastraan punika saning mewangun tembang. Nah niki kesusastraan Bali mewangun tembang sani titiang ambil niki merupa kesusastraan Bali Purwul. Nah niki tembang puniki mewangun kesusastraan Bali Purwul. Titian cingak dumun ring tegas kesusastraan Bali keruna sastra. Nah nika keruna lingga nyanyi sastra sane mateges ajah-ajahan tur kewuruhan. Nah punika sastra maartos ajah-ajahan. Ini istilah bahasa Indonesia punika ilmu pengetahuan. Talar pole pengatar su. Nah nika su punika wenten tegas nyanyi mateges luwih utawi becik. Tur medaging konfiks ke an sani nyinayang artos kewentenan. Dados nyane kesusastraan punika mategas kewentenan utawi keweruhan sane luwih utawi becik tur membuat anike nggih. Makin lanturang. Nah kesusastraan manut sekadi murdan titiang sane ring Arab punika titiang ambil kesusastraan tembang. Sorah-sorah tembang puniki manut Gusti Ketut Ranu titiang ambil kekepah dados petang diri ini punika sanika pertama mewasta sakarare utawi lumrah kebawasan gegendingan sanika anggen punika ritatkala pares alit-alit utawi rare niki anak cerik-cerik nggih keanggen mepelalian punika sekarare. Liang-liangan miwah sanitiosan. Kaping kalih sekar alit puniki tembang macepat lumrah nyanyi kebawasan. Sane kaping 3 sekar madya utawi kekidungan kidung. Sane kaping 4 puniki sekar agung utawi kekawin. Mungkin ya sayang siki ping siki. Sekarare nah niki lumrah kebawasan gegendingan kaanggen oleh para alit-alit cerik-cerik nggih tatkala mepelalianan. Nah nika nggih gending-gendingan nyane wenten juru pencar, jenggot uban, made cenik, meong-meong, dadong-dauk buah sanitiosan. Talar nika gending rare, gending jejangeran talar wenten Putri Ayu, siap sangkur, mejejangeran mewah sanelianan. Kemudian gending sangiang wenten Puspa Panganjali, kukus arum, suaran kembang mewah sanelianan. Nika nggih. Pacang Ibu Icenin siki manten siling sinunggil sekarari punika geningan nyanyi. Inggih punika juru pencar. Nggih. Juru pencar, jalan luas mencar ngejo be gede-gede, be gede-gede disowane aja keliu. Nah nika ritatkala para sisiane nembangang sekarare niki silih sinunggil nggih. Nah sane kaping kalih sekar alit utawi tembang macepat. Nah niki wenten dasa soroh pupuh utawi sekar alit sane wenten ring tembang macepat. Inggih punika pupuh sinom, semarandane, ginade, ginanti,
Pupuh pucung, pupuh pangkur, pupuh durme, pupuh dandang gula, pupuh mijil, miwa pupuh masku mambang. Niki dah sesoroh pupuh tawi sekar alit kirang langkung titiang pacang ngijinin siki ping siki suang-suang pupuh puniki tembangnya nih. Sanika pertama puniki pupuh sinom yang ringka pertama kirang langkungnya nih sekali sapuniki ritat kala nembangan. Dab-dabang dewa dab-dabang mumpung dewa kari alit melajah ningkahang awat dharma patut te gugone dememokak iri hati culeg tekeyen anak lacot debonggang tekening awat lagu te keucap rire ede sumbong mengaduang awak bisa nah nike tembang pupuh sinom sane sampun Ibu Ijen kirang langkung nyane dumugi para sesiane preside taler melajahin ring soang-soang jero. Pupuh sane kaping kalih puniki pupuh Semarandane. Nah niki kirang langkung nyane kadi sapuniki titiang tembangan. Nawe malah makasami neka baos kalem
buta mengempatin pemargine sane kukuh kadi wajah mesen jatuh keleketan sangka kenen sami linglung tan sidegan tas memarga nah nike kirang langkung ning dek pupuh semaranana kita pacan lanturang ring pupuh ginade niki sampun wenten puniki sairnya nih durus biar sayang beli bagus sang sucita titiang isu gatetangkil ngaturen beling ajengang wire sampun wangi langkung bawa sengiring sapihang mangdep boleh nyanyi taji mengawitan nah nike pupuh ginatid nggih mangke titiang lanturang ring pupuh sane kaping 4 puniki pupuh ginanti nah kirang langkung sekadi sapuniki tembangnya nih mirip subah liu tau kadine muanggo reng ngaji jatin sengsara punika waktu saking tingkah peleh saking ketambetan tambet dadi dasar sedih. Nah, nike pupuh ginanti titiang lanturang malih ring pupuh sane kaping 5 inggih punika pupuh pucung. Nggih, kirang langkung sekadi sapuniki. Pupuh pucung angin jalaran menutut cening pianak bapeuk mumpung cening
nu cerit apang suluk jemet melajahang awak. Nah nika pupuh pucung yang lanturang ring pupuh sane kaping 6 puniki pupuh pangkur. Kirang langkung nyanyi desa puniki tatkala nembangan. Sedelami sang sucita sedih serupa tane deras metu duare kena inam petan dadi medal bawa se mengajak suwo doh muda iratu lagas mengutang titiang iriki nah nike kirang langkung indek pupuh pangkur mungkin titiang lanturang ring pupuh sane kaping 7 puniki muasta pupuh durmu deneng suka duka sugih miwah tiwas Allah hayu nista lawe karma mengadakan palan pekar dine kuna dugas numadine rihe
jani nah nika pares sia sareng sami nggih niki pupuh durme sampun ibu tembangan iwau sane mangken kelanturang nginde pupuh dandang gula nah niki nggih pupuh sane kaping kutes puniki nah niki kirang langkung ring pupuh dandang gula pacang ibu ijen imbe nyane nggih maka jati indek toya lintang suci mawi guna seraya kanti mautama sarwa bawa sida mante sangkane yang toya puniku kangga toya dasar bumi mawet danu mawet wana patut pisan ieu kesumbon upepira antuk iadnya anggen dasar nunasang reyang sangyang widi mangde mangge wenten toya inggih wantah sapunika pupuh dandang gula nggih para sia sareng sami pupuh sane kaping sia puniki pupuh mijil nah niki nggih terus biar sayang numun nah niki kirang langkungnya nih pupuh mijil nggih
Cening bagus sudar maning titisane kaping karo becek puputang ke kandannyane neping telu melahir kawiten sane madan bakti Nuna salwiring pitudoh dan ke jangan meniki nggih lah meniki pupuh mejil patah sekali dadong dauh nggih mangke kelanturang nek pupuh sane kaping untat niki pupuh mas kumambang niki kirang langkung tembangane kadi sapuniki mawi sesa peragayan Wisnu Murti Satma kepayuban ngemban jagat ngawe terepti ngewangunang jagat Niki pupuh sane kaping untat sampun ibu tembangan nggih siki-siki sane kaping 3 meniki kelanturang ring sekar madi utawi kidung. Nah, sekar madi utawi kidung lumrah keanggen dekat kala miringin upacara agama ring umat Hindu. Sane ketah ke bawasang panca yadnya lire, dewa yadnya, resi yadnya, manusia yadnya, buddha yadnya, miwah pitra yadnya. Nah, maka sami punika wenten kidung-kidungnya nih, minten upacara yadnya sane kelaksanaya. Niki titiang pacang icinin siki kidung-kidung sane keanggen tetap kala upacara panca yadnya. Terus biar saya. Sanika pertama kidung dewa yadnya sane keanggen lumrah puniki sampun ale-alite pastike uning nggih. Tur presiden nembangan. Kita langkung ibu pacang icinin tembangnya nih. Purwakane hangrite warna bukit kahadang labor Kartika panedenging sari hangayon tangguli ketor angreng jangge mure. Nah niki para sesia sareng sami silih sinunggil imbe kidung dewa yadnya sane keanggen ring ritat kala upacara dewa yadnya niki silih sinunggilnya nggih wenten akeh malih ring kidung-kidung dewa yadnya sane tiosan.
Kidong sane kaping kalih titiang lanturang ring kidong sane kaangen ring resi adnya. Nah niki titiang ambil silih sinunggil pupuh wasi. Kirang langkung kade sapuniki tembangnya nih. Dirgayu rastu sang wiku Dharma Gita Mami Reng sajerone resi adanya majang ratu waska sumbo ngelimbakang pangloke seraya jagadita pacang rurung nepi tuhu jagat terapti sida nah niki kidung samne ke angin ngiringin dekat kalau upacara resi yadnya. Yang pacang lanturang ring kidung sane kaping 3 niki kidung manusia yadnya. Nah niki kidung titiang ambil ring acara nigang sasihit. Niki keangin mentah kupodemung utawi kawitan tantri. Nggih, kirang langkungnya nih kidungnya nih sekali sapuniki. Usan bupati ring patali
Subaga Wirya Siani Kajriheng sang pareratu salwaneng jambu warasadi Prasametor kembang tawon. Nah, nika kidong sane keanggen dari tatkala upacara manusiatni. Kelantaran kidong ring butayadnya puniki sane keanggen titiang ambil wantah siki wantah kupuh jerung. Kirang langkung kan desa puniki tange anamun turida salimur kesalimur prakerti abayeng dangu tumuh dadi wong rasetan kadi ageman marmanira misreng kidung tan anu ting pupuh basem pinahewe desa ngawiku. Nah, nika imbe kidong sane kaanggen ring buteyadnya. Ring sane kaping untat puniki kidong pitriyadnya. Nah niki kidong sane kaanggen ring tatkala upacara pitriyadnya pengabenan puniki nggih. Wiramanyani wantah wiramagiri sane kaambil. Kirang langkung tembangnya nih kadisa puniki. Sedang hiremanto sang asura
lage reng hayun cap haji wiratan karya nangisi weken pinahajang ira layuan sang putra nalap ini padelitu hajengan wan luer kandar pepinat nah neke hidung sampun samian titiang ijen nggih mungkin titiang lanturang wonten ring sekar sane kaping untat puniki wantah sekar agung nggih tah kekawin sekar agung puniki meduwe akeh wirame lan kekawin puniki nganggen basa Jawa kuno utawi kawin nah kekawin puniki wonten akeh luarnyane wonten kekawin Arjuna Wiwaha Ramayana, Baratayuda, Sutesoma miwasane piwasaan. Nah niki pacang titiang ijen silih sinunggil wirame ning ampureun enten sami wirame titiang presida unggahang minap ke bande antuk galah niki. Titiang ijen wirame totake nah niki kirang langkung titiang tembangan sekali sapuniki. Sasiwiyama haneng gate mesi banyu danaseng suci nirmale si wulan iwa mangkana raku kita yang kadadin rengangam beki yoga kita yang sekala nah nike wirama totake nggih wirama sane kaping kalih titiang tembangang wantah wirama mandemalon kirang langkung kadi sapuniki stuti niretan tulus sinahuran paramarta siwa anakku huas katon
Abi matan tetemu kabeh han penganu gerahangku jadu sakti winim besar Pasupati sastra kastu pangarania nihan ulati nah ke wirame mande malon saking kekawin Arjuna Wiwaha sanes lanternyane wirame basante tilake kirang langkung titiang tembangang sekadi sapuniki kawit sarat samaya kalan nirar parang ke tontang pradesa rihawan nirekapuramya kue luah magang katemu den nirtiarte dia Udian lentalaga nirjar kapumaning nah neke wirame basante tilake nah wirame sane kaping untak puniki sane pacang titiang munggahang ring video puniki wantah mau wirame Swandewi kirang langkung sekadi sapuniki prihan teman dharma dumaran sarat sarag sang sadu sirek tan arte tan kama pidonia tan yasa Iya
sakti sang sajana dharma raksaka. Inggih wantah sekadi asa punika video saking titiang ngeninin indik tembang kirang langkung kantun akeh pisan puniki. Mangde sida taler ngampurayang minat niki ring para penglingsir sami ingyan para pengawi dumugi video titiang sane akincit puniki wonten pikenohnyane anggen para alit-alite para sisir sareng sami pepelajahan puniki nggih. Wantah sekadi asa punika titiang matur suksema puputang untuk para mesanti video puniki nggih dumugi sida taler state keijen warna brahu. Om Santi 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 Om.